nagize umunezero ariko ngira n'akababaro kumva ko intara ya Bururi y'igihugu ifise abizera amajana 5. Ngira ngo birakenewe rero ko Imana igira ikikora kandi iriko iragikora kugira ngo abizera bari za Cibitoki, bari mu Gatumba, bari Bubanza nabo bahaguruke bazino. Kuko kubona nko mu Rugombo ushobora gusanga ishengero rifite abantu 1,150 ari rimwe gusa, mu gihe intara y'igihugu ifise abizera amajana, birateye agahinda. Ku Burundi bufite abadventiste bagera ku 240, amajana 2 n'imisago. Muri abo bizera kimwe cya kabiri cy'abadventiste umunsi w'indwi, ni ukuvuga ngo barengeye 100 gato, bose bari mu ntara ya Cibitoki na Bubanza gusa. Abasigaye bose yandi ma province mugabura abasigaye. Urumva rero ko byari bikene ko abayizera bavayo bakaza ino kugira ngo igikorwa cyaguke. Nabyo mu bisengere, nibataza mu neza bazaze mu nabi, ariko bagere mu bisengere kugira ngo nibataza mu neza baze mu nabi, ariko igikorwa cy'Imana ko birateye agahinda. Birakenewe ko abagabo baboneka n'abagore muri twebwe kugira ngo kuri uyu mutumba dukwize ishimwe ry'aduhamagaye, duhagararire ukuri n'imico y'Imana kugira ngo twerekane Imana, maze tumaze kwerekana Imana urugamba rwa nyuma rubone kubyuka. Ntabwo Imana yokunda ko urugamba rwa nyuma ruhaguruka mu gihe Bururi ijambo ry'Imana ataragerayo. Reka turamukanye mu izina rya Yesu. Ego hari abo twaramukanije, hari abo tutaramukanije. Ndagira ngo umuntu wese n'uwo bicaranye bahoberane. Muramukanye mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Reka nanjye turamukanye na pastor. Amena. Nabari hirya ntabwo mwaramukanije, ntimwokunda namwe mukaramukanye. Imana ishimwe kuba bikoze. Reka dukengurukire Imana nyene amahoro, urukundo rwayo rutarondoreka. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Muraza kudutunga, ijwi ntirimeze neza. Uburwayi bwa gripe ngira ngo muri kino gihugu bwabaye icyorezo. Muri no minsi guhera mu Cibitoki ukaje Bujumbura ukaje Bururi hose usanga bariko barakorora. Mbere bamwe nageze Bujumbura bavuga bati ngira ngo ni corona noneho. Rero ivy'Imana yashatse nivyo bikoreka mu izina rya Yesu. Ndibuka mu ijoro ryo hirya y'ejo gripe yanzibiye amazuru, umwene wacu yari yashitse. Nabyutse isaha 7:19 byanse ko njyama. Madame aranyitegereza arambaza ati ariko ubu witeguye kugenda? Nanjye namubwiye ati niteguye kugenda. None ejo yarantelefone asanga twabuze imodoka i Bujumbura. Ndamubwira ati ndacyari Bujumbura, hari saa 10 ziburi minota. Arambwira ati sinakubwiye. Ati wari witeguye kugenda? Nahise mfata telefone ndayizimya. Nasubiye ku telefone na saa 12 n'iminota ngira ngo 6 cyangwa tugeze Matana. Ndamubwira ati ubu turi Matana. Aravuga ati ngira ngo mwaronse volcano. Ndamubwira Imana yaduteruye. Nongeye ku telefone ngeze hano ndamubwira ati ubu nashitse, Imana ihabwe icyubahiro. Nibyo hano ntabwo ndi umushitsi, ndi umusangwa kuko ni mu kwa kangahe na ngira ngo nejo bundi nta gihe kirahera, sinzi nta mezi abiri arahera. Nari mwa kino kibanza nko kuharaba. Uyu munsi nongeye kugaruka, ariko nipfuza ko ritoba n'ijya nyuma niba umwami akintiza amagara. Ngira ngo nkuko mwene data yabivuze, amaraso ya Yesu yahuje abatari kuzomenyana. Kuko uyu twavugana ku buhinga kuri telefone ntamuzi n'abatanzi, ariko tukavugana iby'ijambo ry'Imana. Nkamukurikirana ku byigisho by'umuco w'isabato kuri YouTube. Ngira ngo nibaza ko abashaka bose bafite amatelefone manini bateza kuva hano yabahaye link
kugira ngo ibi byigisho byose bimaze guca kuri YouTube bashobore kubikurikirana, kandi ndizera ko muzobikurikirana, kandi namwe arakeneye ubuhamya bwanyu. Buheze mu mbabarire mbasaba imbabazi kuko naje hano mfise telefone ntoya, hari abatanze ubuhamya nari niteze ko bushika hirya no hino ku isi, ariko ngiye kusanga kubera amarezo ya hano nsanga byanse ntibyakunze. Ariko noneho Imana ishimwe ko ngira ngo ibyuma birakwiye hano, murashobora noneho guha mwene data Eric Habyarimana ubuhamya bwanyu kuriya mwari mwabutanze mbere mukarushaho, kugira ngo noneho ntibufasha abarundi gusa, ntibufasha abanyarwanda gusa, kubera ubuhinga bizoca kuri YouTube bishobora gufasha isi yose. Haleluya. Namwe ubwanyu muzobikurikirana kuri YouTube mushobora kubona ko byageze ku isi yose, kandi ndabyizera, sibyo mwene data? Imana ishimwe rero ko ivyuma byageze hano. Umwami ni yadutiza amagara n'umwanya, ngira ngo muzokurikirana byinshi. Imashini ziri hano, n'ibyigisho bindi birashobora guca ku buhinga, kugira ngo na nimugoroba muzoje murakurikirana ibyigisho. Iby'umwami yadushoboje byose, ibyuma hariya birahari, kandi ndizera ko Imana izobikora. Igikorwa cyacu ni cy'Imana. Twongere dushimire Pasteur yakunze ko tuba hano, kandi twongere dushimire na Celestin nk'umupiyoni yari hano. Nkuko yabivuze, twamenyanye kera kiba mu Adventiste umunsi w'indwi hariya mu Gasenyi mu Cibitoki, aragera mu Kagazi inshuro nyinshi. Nibyo aravuga ko yatwigiye ko byinshi, ariko sinipfuza ko twuba akarorero kiwe, ahubwo akarorero kiwe kabe Kristo, kuko hari abantu benshi batwigishije, abantu benshi twakoranye, uyu munsi ugasanga ahubwo baranabivuyemo. Ubwo rero Kristo niwe adahinduka, Kristo niwe karorero kacu. Ngira ngo kubashoboye gukurikirana ikivugo cyo muri iki cyumweru cyangwa muri nonwe kivuga ngo iki nicyo gihe, kandi kubakurikiranye isomo ry'intangamarara cyangwa ibyo tuzokwibanda ko cyane, ngira ngo riri muri Yohana igice cya kangahe 16 umurongo wa kangahe w'indwi. Ngira ngo baramanitse izo mpapuro hirya no hino. Naje kubona ko Mwema ari ikora mu gihe mwene data yahaguruka gusigura mu gitondo cyangwa kwigisha. Sinibaza ko iki kivugo cyangwa uyu murongo yoba yarawukurikirana akabazi ko dukoresha, ariko naje gutangara mbonye ari we ahise akoresha. Ndavuga ati burya Imana ni igitangaza. Haleluya. Nkuko rero yababwiye, yageze mu Burundi bwa mbere, ngira ngo ni bwa mbere ahonyoye mu Burundi. Yahinjiye hirya ejo kuwa kane w'isabato, kuwa gatanu w'isabato nibwo nagiye kumutegera kuri duwani yavuye mu Bugarama. Turarana mu rugo, bukeye ejo kuwa nyuma dufata urugendo turazino. Uyu munsi turi hano nkuko yababwiye. Turipfuza ko igikorwa cy'Imana cyo kwaguka, tukifuza ko, ngira ngo hari igitabo yigeze kubereka, mu gihe ikorari yacu yagera hano, New Family cyangwa umuryango mushasha yarakoreye igikorwa hano mu kwa kane bari kumwe n'andi makorari. Hanyuma mu kwezi kwa kane barasubiye inyuma, nabo bantumye bati niwagera mu Gasibe baturamukirize. Ndabizi ko mu mazina mwibuka cyane hari izina ryitwa Wandimbo, muraryibuka? Nawe yambwiye tubaramutse mu izina rya Yesu. Hanyuma ibisigaye babivuze. Turipfuza ko bitagarukira hano, maze mu mwaka uza haje abanyarwanda hakaza n'abavuye mu Bubiligi. Byaba ari byiza cyane, kandi mwene data Ndanyuzwe Eliyezeri mubifuza kugera hano, nibaza atagihindutse umwaka uza azofata indege agere i Bujumbura agere mu Gasibe. Kizaba ari ikintu cyiza. Mu bisengere uko Imana ntitsindwa, niba ari umugambi w'Imana bizashoboka. Imana ihabwe icyubahiro. None rero nagize umunezero mwinshi kongera kugaruka hano, ariko hari amasura amwe nabonye ubuhezi ubu ntabonye, sinzi uko ngira ngo baragwaye.
hariho abaduhaye intavu buheze, ngira ngo nukubibagirwa, ngira ngo nitwidondora nza gusanga bari hano. Imana ihabwe icyubahiro. Nagize umunezero ariko ngira n'akababaro kumva ko intara ya Bururi y'igihugu ifise abizera 500. Ngira ngo birakenewe rero ko Imana igira ikikora kandi iriko iragikora kugira ngo abizera bari za Cibitoki, bari mu Gatumba, bari Bubanza, nabo bahaguruke bazino. Kuko kubona nko mu Rugombo ushobora gusanga ishengero rifite abantu 1,100 ari rimwe gusa, mu gihe intara y'igihugu ifise abizera 500, birateye agahinda. Aravuze ni muri abapasiteri bangahe? Umupasiteri ni umwe gusa. Ubu rero ufise igikorwa cyo kwegera Cibitoki, Bubanza, kugira ngo abapasiteri bariyo bakurungikire. Murazinanye kuko uyu avuka ku mupaka w'u Rwanda nibyo, hariya mu Kagurutsi. Murabo ndahazi, Celestin wanyu ndahazi. Noneho mu ntara ya Cibitoki abizera bari mu ntara ya Cibitoki na Bubanza, u Burundi bufite abadventiste bagera ku 220, 200 n'imisago. Muri abo bizera kimwe cya kabiri cy'abadventiste umunsi w'indwi, ni ukuvuga ngo barengeye 100 gato, bose bari mu ntara ya Cibitoki na Bubanza gusa. Abasigaye bose ayandi ma province mugabura abasigaye. Murumva reko byari bikene kwa abayizera bavayo bakaza ino kugira ngo igikorwa cyaguke. Nabyo mu bisengere, nibataza mu neza bazaze mu nabi, ariko bagerera mu bisengere kugira ngo nibataza mu neza baze mu nabi, ariko igikorwa cy'Imana ko birateye agahinda. Ariko twifuza ko baza mu neza, ko Yesu yarabivuze, nitutakora igikorwa mu mutekano tuzagikora mu bihe bigoye. Ubwo rero nicyo gituma navuze ngo mu neza canke mu nabi abo bantu baveyo ariko bazi. Haleluya. Kuko Bubanza na Cibitoki bafise abapasiteri 30 bahora ari 35, ubu babaye 36, kandi nabo muri abo 28 bari muri Cibitoki gusa. Abapasiteri intara mvuga butumwa 28 ziri muri Cibitoki gusa. Ubu natwe baduhaye inshingano yuko dutegeza kubanza kuja muri Bubanza kugira ngo naho baduge babe nka 20. Ubu rero haraye havutse indi ntara babaye 30, ngira ngo na 6. Mu gihe Bururi hari y'umwe, muri Cibitoki hari 28. Ibyo ntibishoboka, ntibyumvikana. Imana idufashe. Rero intasho ni nyinshi nababwiye, iziyo korari, iz'umufasha wiwanje madame nawe yavuze ati ubaramutse. Haleluya. Ndubatse, mfise umugore umwe n'abana 6, abahungu 4 n'abakobwa 2. Yesu ashimwe. Ngira ngo hafi ya bose turetse umwana umwe warababonye. Umwana umwe ari ku ishuri, n'uwundi ari kuri kaminuza Bujumbura, twaciye Bujumbura mwarabonanye ejo. Ubwo asigaye ngira ngo ni ibyo. Noneho dushimira Imana rero kubyo yadukoresheje, kandi turizera ko n'ibindi izobikora mu izina rya Yesu. Hanyuma reka mbere yuko dutangira rero icyigisho cyacu, ndabasabe mucishwe bugufi, hanyuma nanjye ndapfukama dusenga Imana. Shimwa nyeninganji papa wacu, umuvyeyi wacu uri mu ijuru, nuhabwe icyubahiro. Tukwishiza imbere tukwereka inondwi turi mu kino kibanza, tukwereka kano karere kugira ngo ukabakabe imitima y'abari hano bifuza kukumviriza, maze urukundo rwawe rwigaragaze, maze mu gusoza indwi cyo dutanga amashimwe tuvuga tuti uragahezagirwa nyagora ku ngoma, maze ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe. Harimo abagwayi, harimo afise intege nke, ariko turazi yuko byose bikoraniza kutuzanira ibyiza. Turakwingize mu mpemu yawe yera abane natwe mu izina rya Yesu. Twaririmbye indirimbo ya 53, ndifuza ko tuzoyisuramo cyane muri iyi nondwe kugira ngo dushobore kumva ko dukeneye ikintu kiruta ibindi, aricyo mpemu yera ngo ikoreshe umwe wese muri hano. Mu bari hano nanejerejwe ko harwaruka, hariho umutama kuze cyane yipfuje kubana natwe kwikubitiro,
reka nongere ndamuramutse mu izina rya Yesu. Imana iguhezagire cyane, kandi n'ubu turakuraritse muri iki cyumweru kugira ngo Imana niyagutiza amagara n'umwanya tuzobane Imana kandi izobiguhezagirije. Hanyuma twongere dushime muri kano kanya rero, tudashatse guteba cyane kuko turacyari kumwe indwi yose. Imana izodufasha. Uwasomye isomo, pasiteri yadusomeye isomo riboneka mu Itanguriro igice cya mbere umurongo wa 26, aho tubona amajambo avuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganza amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ibyikwega hasi bigenda byikwega inda hasi. 27. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri, maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo byose bigendagenda mu isi. Twakira ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Hanyuma rero tubonye ngo Imana yaremye, ubuheze ndi hano twarabonye ibyo Imana yaremye mu minsi 6, ariko noneho uyu munsi tubona ku murongo wa 26 gushika wa 28 tubona Imana noneho irema abantu bari uburyo bungahe? Bubiri, umugabo n'umugore, maze ibashyira mu isi, irababwira ati nuko nimugire gute? Nimwororoke mubyare muganze ibiri ku isi byose. Yesu ashimwe. Rero nimwasoma mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 1 avuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ntabwo Imana itubwira igihe Imana yaremeye ijuru n'isi, ariko Imana ivuga ko Imana yaremye ijuru n'isi. Ngo isi yari ikiri buzima gusa, yari kwa amazi gusa, umwiza wari upfitse idamba, kandi mwe mu Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Ariko noneho mu ndwi ya mbere Imana itunganya isi, iyishyira ko ibyaremwe byose tubona, ibinini n'ibito. Hariho duto, hariho binini, hariho n'ibyo tudashobora kumenya uko bingana. Maze ariko itegeko iriho umuntu ku biganza. Umuntu ni muto ugereranije n'ibyaremwe byinshi. Naho hari ibikoko binini, naho hari amabuye manini, naho hari ibintu byinshi nko mubizi, ihene, inka, inzovu, intare, ariko Imana yahaye ububasha umwana w'umuntu kugira ngo abiganze kandi abitegeke. Mushobora kwibaza muti rero mwene data yatubwiye mu gitondo iby'amategeko 10 y'Imana, kuko ari yakwiye kuganza ingoma y'Imana, kandi uhereye mu ijuru ayo mategeko ni yaganza ingoma y'Imana. Ni nayo akwiye kuganza isi, ni nayo akwiye kuzotuganza mu isi nshasha. Haleluya. Ngira ngo mushiki wacu yatwigishe mu migisho, aravuga ati ku Bisirayeli hari igihugu kigizwe n'abakristo gusa, abantu bwari ubwoko bw'Imana, nubwo byaje kubagora. Ucyumva ko ibwirizwa ry'Imana, amategeko 10 y'Imana ariyo yaganza iki igihugu cya Isirayeli. Birakenewe ko twokwitegura kuzoba muri iyo si noneho nshasha izoba imeze nka cya gihugu Imana yari yaraye Abisirayeli, kugira ngo bongere baganzwe n'amategeko 10 y'Imana, kuko bamaze kwakira. Kugira ngo ibyo bishoboke rero nuko tubanza kumenya Imana icyo ari cyo, Imana iyo ariyo, urukundo rwayo, icyatumye turema, kugira ngo noneho burya ntidushobora gukunda amategeko tutarakunda Imana yayashyizeho. Icyo dusabwa no kubanza kumenya Imana no kuyihitamo tukayikunda, maze tukabona gukunda n'amategeko yayo. Muraza kudutunga, twabasabye imbabazi. None rero Imana rero twumvise ko mbere na mbere yamyeho. Imana ntigira intango, ntigira n'iki n'iherezo, kandi yamyeho. Imana ni iki? N'urukundo. Haleluya. Iki ni cyo gihe cyacu ko tumenya Imana ko ari iki, ko ari urukundo. Iyi Mana y'urukundo rero niyo yashizeho abamarayika benshi, ishyiraho ibiremwa bitacumuye, ariko none itunganya n'isi yacu kugira ngo ishyire ku muntu, kuko ntabwo uvuga ngo ufite urukundo utagira aho gwerekanira. Haleluya. Nicyo cyatumye rero Imana ishyiraho ibyaremwe byayo ku isi yacu, ishyiraho no mu yandi masa atacumuye, maze ishyiraho umuntu kugira ngo imwerekanire ku rukundo rwayo. Kandi Imana yari yashyizeho umuntu kugira ngo
ashobore kwerekana urukundo rw'Imana mu gihe Satani we yari yaramaze gukoroka kandi yaracumuye, kugira ngo yongere agarukane urukundo rw'Imana, agwerekane ko n'amategeko y'Imana ashoboka, kugira ngo noneho Satani akirirwe kwiteka. Burya igituma uri ku isi, twabonye ngo uri ishusho y'iki? Waremwe mu ishusho y'Imana, haba ku ishusho mbere no ku byiyumviro byayo, kugira ngo noneho ukwize ishimwe ry'yaduhamagaye, maze werekana amategeko y'Imana ko ari meza, ari ay'ukuri, kandi ko ashoboka. Imana ihabwa icyubahiro. Burya igihe Satani yari yananiwe amategeko y'Imana, nk'uko tubisanga mu byahishuriwe Yohana igice cya 12 umurongo w'indwi, ibyahishuriwe Yohana igice cya 12 umurongo w'indwi cyangwa wa 7, turasoma amajambo akurikira, ndayasoma mu izina rya Yesu cyangwa rya Yezu. 12 umurongo w'indwi, reka dusome. Mu ijuru habyuka intambara, Mikayeli n'amarayika biwe bagwanya cya gisato, igisato kigwana n'abamarayika baco ntibatsinda, kandi mu ijuru habo ntihabakiboneka. Cya gisato cy'amahero kirakorogwa, nico ya nzoka ya mbere yitwa mugwanizi, irindi ni Satani, nico kizimiza abari ku isi bose, gikororerwa ku isi, amarayika bacu bakoranwa naco. Mu ijuru habyuki, mu ijuru numva ijwi rirenga riti, noneho agakiza karashitse gashikanye ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data akororewe mu isi yahora bareka ku murango no mu ijoro. Twakira ijambo ry'Imana. None rero tubonye ngo mu ijuru habyuka iki? Intambara. Intambara yarabyutse, Satani yifuza kwigarurira ya Mana y'urukundo kandi ari yamuremye. Satani birangira atsinzwe, arakorerwa kuri iyi si, kandi Imana ntiyemeye ko Satani aheberwa inosi yacu, ahubwo yarungitse umwana wayo kugira ngo aze kugwanya nde? Satani. Kandi mu kumugwanya ategeza kubanza kuremera uyu muntu yaremye, kugira ngo niyemera imico y'Imana, akemera amategeko y'Imana, akemera kuganzwa n'Imana, maze Imana imuha ubushobozi kugira ngo ashobore kugwanya Satani amuneshe. Haleluya. Imana rero yari yaremye Adamu, imuha Eva. Nta kindi cyari cyatumye amurema kwari kugira ngo Adamu ashobore kugwanya Satani, atsinde, yerekana ingoma y'Imana, maze Satani ahite aranduka. Buriya Adamu yanesha mu itongo rya Edeni, Satani ntabakiriho. Tuvuze ngo Satani ntabakigize gute? Kuba Satani akiriho no gutsindwa kwa mwene muntu nde? Adamu. Ariko Imana ishimwe ko noneho yaciye n'ubundi ivuga ati, simpeba umwana w'umuntu, sindamehera n'isi, sindahebera Satani. Maze Yesu aza gutemberera Adamu mu itongo rya Edeni, mbere amwiyereka abambye ku musaraba ati, niwemera gutanga ikimazi, ukemera ko ari je nakuremye, ukemera urukundo rw'Imana, nzogaruka nciye muri mpwemu yera mbane nawe, ndaguha ubushobozi. Ya majambo mwene dutatu dusomeye, noneho mpwemu yera abe mu muntu, yongera mugarure ku rufatiro rw'Imana yifuza ko umuntu abaho, amuhe n'ubushobozi bwo kugendera amategeko 10 y'Imana. Noneho Satani urugamba ruzoba muhindukiriye, atsindwe mu izina rya Yesu, maze Kristo aneshe umuntu. Noneho Satani amaramare, icyo gihe kiwe kituba kirangiye, noneho imperuka itegerezwe kuza. Haleluya. Ubu turindiye ko imperuka iza ari uko habonetse abantu bemera imico y'Imana, bemera amategeko y'Imana, noneho Kristo akanesha mu izina rya Yesu. Ubu nibyo gituma turi kuri uno musozi, kugira ngo no kuri uno musozi haboneka abantu bemera imico y'Imana, bakemera amategeko y'Imana, maze bagasubira mu kibanza cya Adamu yaneshejwe, maze tukanesha tukitahira iwacu. Haleluya. Adamu rero yari umugabo w'abagabo, nubwo yatsinzwe. Bibiliya namwe muhanuzi twemera ko yari umugabo w'imetero 6 uja hejuru. Umuntu w'imetero zingahe? 6. Mu nda yari afite imetero 3. Nuvuga ngo turamutse duhagaze ku ngazi twohobera Adamu turi abagabo 3, kuko hano ngira ngo dufise imetero, sibyo? Niburi 3 cyangwa 2 n'igice nibo twohobera Adamu. Murumva rero ko yari umugabo w'abagabo, muremure, yari mu ishusho y'Imana, afise n'ukuboko kwa metero 3. Murumva ko yashobora kumanura ikintu kiri ku metero 9. Biroroshe. Yari umugabo ubaramutse aserutse hano twese twakwiruka, kuko twabona ari umuntu adasanzwe tutashobora kubona. Adamu yashobora kurya amatunda 2, kandi itunda rimwe ripima ibiro 25. Bivuze ngo yashobora kurya ibiro 50. None no munsi nta muntu ashobora kurya ikiro cy'umuceri. Ninde ajya ikiro cy'umuceri akakimara hano?
Adamu rero Satani aramugenderera, birangira Satani agize gute, amugushije. Ariko Yesu aravuga mu Itangiriro 3:15 ngo nzoshira inyangana hagati yawe n'urubyaro rwiwe, yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwiwe. Haleluya. Iyi nyangana rero ni Kristo, agomba kuza biciye muri mwe yera, akagaruka mu muntu, noneho akaboneka abemera guhagarara mu kibanza cya Adamu kugira ngo Satani atsindwe, twongere tubone uburuhukiro mu mitima yacu. Haleluya. Dushobore kwakira Kristo n'imico yiwe n'amategeko yiwe kugira ngo dusozere urugamba twatangiye cyane rwatangiye guhera igihe umwana muntu agwiriye mu cyaha. Rero biragaragara ko tugeze ku musozo. Ni nayo mpamvu Imana yashimye ko muri bururi hongera kuboneka rero umucyo, hakaboneka ubwoko bw'Imana buhagararira ukuri kugira ngo noneho urugamba rwambikane. Hari abantu b'Imana bahagarariye umucyo w'Imana, bemeye Imana n'amategeko yayo ndetse n'isabato irimo, kugira ngo igihe isi yose igiye gutegeka abantu ngo basenge ku munsi umwe, hategerezwe kuba hari abantu b'Imana bavuga bati naho yonyine nzopfa ndayizeye. Haleluya. Aya n'amajambo Yobu yavuze kugira ngo abantu b'Imana nta kindi kintu gituma Imana ibashaka no kugira ngo batandukanye urubanza rwatangiriye mu ijuru ruri hagati ya Kristo nande na Satani. Ubundi Imana yari yashyizeho Adamu kugira ngo niyanesha aba ari we aba mu cyamanza, kuko twarabibonye n'ubuheze ntabwo Imana yari kwicira urubanza, ahubwo yari ikeneye umucyamanza, kandi yari Adamu. Uyu munsi rero Adamu yarapfuye. Imana ikeneye ko wemera imico y'Imana, ukemera Imana kugira ngo ushobore kuba umucyamanza hagati ya Kristo nande na Satani, nkuko tubisanga mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe cyane gutegeka kwa kabiri igice ni cya 16 cya 19 murantunga umurongo wa 16. Gusubira mu byagezwe igice cya 19 umurongo wa 16 aragira hati umuntu niyajya kurega uwundi, uyu ni Satani rero yareze Imana, akamurega ibinyoma, akamurega ngo yakoze ikibi. Satani yareze Imana ngo yakoze ibibi. Abo bombi bahagarara imbere y'Uhoraho, imbere y'abaherezi n'imbere y'abacamanza bazoba bariho muri icyo gihe. Abo bacamanza babibariritse neza, maze nibasanga uwo muntu avuga ibinyoma ko abeshyera mugenzi we, muze mumushiraho yagira shire mugenzi we, uko aba ariko muzokura ikibi hagati muri mwebwe. Haleluya. Bivuze ngo ni twebwe dutegeza gukura ikibi hagati muri mwe twebwe, kandi tukaba abacamanza hagati ya Kristo nande na Satani. Bivuze ngo harakenewe abacamanza mu bantu, harakenewe abacamanza muki mu bantu bashobora guca urubanza hagati ya Kristo nande. Nicyo gituma rero hariko harashakishwa abantu bakira imico y'Imana kugira ngo aba bantu bashobore kuba abacamanza hagati ya Kristo na Satani, kuko Satani yavuze Imana ko ari mbi. Haleluya. N'akayaga nako ni keza, ariko Yesu ashimwe. Muri icyo gihe rero Adamu yabayeho yagomba guca urubanza hagati ya Kristo nande na Satani, kandi bikaba bigaragara ko ibi bintu byananiye Adamu bikananira Seti, bikaba bitashitseho gushika kuri Nowa, gushika kuri Aburahamu, gushika mu gihe cya Mesiya, noneho bigashika kuri iyi myaka yacu. Birakenewe ko twebwe dushobora gucira Imana urubanza hagati ya Kristo nande na Satani. Ni ikintu kinejeje cyane, ariko twabonye ngo kugira ngo ibyo bishoboke nuko tubanza gukunda Imana, turebye uko yaturemye, uko yaduhaye ubwenge, uko yaduhaye amategeko yayo, tukakira ubwiza bw'Imana biciye kuri mwe mu yera, noneho tukava muri kamere yatubase tukifuza kuyogwa na Kristo, tukamubwira tuti nzoca aho ushaka konja hose. Haleluya. Maze yamara kuturemamo imico, Yesu yiteguye kongera guhaguruka ku ntebe y'imbabazi, abwire Satani ati ndaguhaye aba bantu bose, ariko ndakwimye ubugingo bwabo. Tenda ubagerageze, tenda ufate isi yose, ufate abasirikare, ufate abategetsi bo kwisi, maze ubabwira ati genda muhiga aba bantu bemera bakira imico yanje, bakurikira isabato, bakurikira amategeko y'Imana, bagengwa na Kristo, ariko ndakwimye ubugingo bwabo. Haleluya. Icyoma wowe nanjye tukazobamo, kuko iki ni Imana irindiriye kugira ngo urubanza rwa nyuma cyangwa intambara ya nyuma yaduke. Ko tubonye ngo mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe 19:16 gushika na 19 havuze ngo
abantu nibahavyuka amatati hagati y'abagabo babiri. None uyu munsi amatati yaravutse hagati ya Kristo na Satani. None ngo abacamanza bazoba bariho muri ico gihe. Twebwe rero dutegeza kuba abacamanza. Dusomye mu cyete cya mbere cya Bikorintho igice cya 6 umurongo wa 3. Icyete cya mbere cya Bikorintho igice cya 6 umurongo wa 3. Aha niho rero ariko aracyagurwa abantu tuzokwiga kumbure 144 nibo baba nta kindi kituma barondegwa. Igice cya 6 umurongo wa 3 haragira hati nimuzi yuko tuzocira abamarayika urubanza. Haleluya. Tuzocira abamarayika iki? Bwira mugenzi wawe ati uzocira abamarayika urubanza. Nagateka kadasanzwe guhagarara mu rubanza ari wowe mucamanza uri kuracira Imana urubanza na Satani iki urubanza n'abadayimoni baguye urubanza. Iki nicyo Kristo arindiriye kugira ngo twebwe tumaze kwakira imico y'Imana tukageragezwa tugaca mu ruganda tugasanga turi ubwoko bw'Imana bushyitse. Imana rero yiteguye kuba yamaze kuduha imbaraga yayo ikimenyetso cyayo kugira ngo urugamba rwegereje rushobore kudusiga duhagaze, maze ngo twamara kunesha Kristo azovuga ati nimuze abo data yateguriye ubwami uhereye ku kuremwa kw'isi. Haleluya. Birakenewe ko abagabo baboneka n'abagore muri twebwe kugira ngo kuri uyu mutumba dukwize ishimwe ry'aduhamagaye duhagararire ukuri n'imico y'Imana kugira ngo twerekane Imana, maze tumaze kwerekana Imana urugamba rwa nyuma rubone kubyuka. Ntabwo Imana yokunda ko urugamba rwa nyuma ruhaguruka mu gihe bururi ijambo ry'Imana ataragerayo. Na nicyo gituma yahagaritse agahamo kugira ngo n'ukuri no mutumba bave kumwizera umwe bagere kumwizera 50. Ubu mugeze kubizera 50, bakeneye kuba n'ijana n'amajana n'ibihumbi kugira ngo noneho Imana ishire ikimenyetso ku bwoko bwayo, maze Yesu Kristo abone kurekura imiyaga ine kugira ngo noneho hashobore kuba agahamo kadasanzwe kugira ngo noneho tuve muri ino simbura gasani dushobore kwibera mu bwami bw'Iranda bwo mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Kubw'ibyo rero ni urugamba rwaratangiriye mu ijuru rukabandanya muri Edeni rukaba rugeze muri iki gihe cyacu cya nyuma, aho tubona umuntu usanga afite uburebure bw'imetero ugasanga n'umugabo cyangwa n'umugore, ugasanga ntashobora kugira ubo y'umuceri ariko akavuga ngo agiye gutaha ubwami. Birakenewe rero ko tubanza kwakira Kristo kugira ngo niyamara kuza aza duhe kuriya ku giti cy'ubugingo, twongere dukure mu byiyumviro, twongere dukure mu gihagararo, maze dushobore kongera kumara imyaka 1000 turiko turasuzuma imanza kugira ngo twambike izera Kristo, maze twambike izirabura Satani, maze Satani ashobore kuja mu muriro utazima. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo umuriro wateguriwe umwana w'umuntu. Dusubire muri Matayo 25:41 haragira ati umuriro wateguwe Satani n'ingabo ziwe, ariko rero umuntu yifuza kuzomuherekeza nawe bazoshaka. Ntabwo rero nipfuriza umuntu n'umwe wese ari hano cyangwa ari kuno mutumba ko yoherekeza Satani. Subiza Satani rero ibintu byiwe umubwira ati ndiko ndaja hehe mu ijuru. Haleluya. Haleluya. Kuko umuriro wateguriwe Satani n'ingabo ziwe, ariko ni waraba nabi urashaka kumuherekeza kuko wabitse imigabo ya Satani muri wewe. Ubwo no kuvuga ngo uzokwiye kumuherekeza. Reka kubika amabanga ya Satani. Ndavyibuka muri Kongo hariya muri Sange rimwe imodoka yari itwaye igitoro, ngira ngo bari kumushasha muravyibuka, yigeze gutembagara hafi yo mu Isange, maze tangi iratoboka. Abantu abo mugatumba ngira ngo izo nkuru munazizi, maze abantu bafata amapido bagenda biruka nkaza kuyora igitoro, baravoma bamwe bajyana mu nzu barabika bati turaronsa amafaranga. Noneho biragaragara ko umwe mu baje yari afise niba ari tabi niba ari umuriro, maze umuriro uraduka. Abantu bose arababitse igitoro, bageze ku gitoro harapfuye abantu majana bishwe n'icyo gitoro kubera ko bayoye igitoro cyamenetse. Kubw'ibyo rero umuriro wakurikiye hari igitoro hose. Abandi mwarigeze mwigiye isomwa mu gitabo cyo muri primaire ngira ngo cya Samandari yagiye gusaba umwami aho yubaka, muravyibuka. Maze ngo abwira umwami ati mpaho nubaka. Umwami amuha akantu mu rugo rwiwe ati ni wubake. Arangije arubaka zari inzu z'ibyatsi, aheje kubaka aramubwira ati erega wari umutego. Abwira umwami ati noneho mwami kuri inzu zawe ngiye guturira izanje hano mbona ntabereye ko haba nigendere. Kuko yaraza ati niyaturirize yiwe nizo umwami sigira gute. Ati umwami yarinze kumuha itungo. Rero mu gihe Satani wemeye akakubakamo, mubwira uti musubiza ibintu byo ati ndiko ndaja hehe.
mu ijuru, kuko igihe kirageza agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye. Haleluya. kugira ngo noneho dushobore guhagararira ukuri, noneho dutangaze icyubahiro cy'Imana, ducane umucyo w'Imana, maze dukayangane. Haguruka ukayangane ko umucyo wa Kristo uraje. Isi izaba yatwikiriwe n'umwijima nk'uko tubisanga muri Yesaya 60:1-3. Haguruka urabagirane rero, wakire Kristo kugira ngo ukwize ishimwe ry'yaguhamagaye. Haleluya. maze dushobore guhagarara nka Moridekayi, duhagarare nka Esiteri, duhagarare turi mu bwiza bw'Imana, kugira ngo tureke kuraba hirya, ahubwo duhanga amaso Kristo. Haleluya. Uyo niwe mahoro yacu. Igihe ni kugira ngo dushobore kwakira imbaraga za mpemu yera, uwo twatanze muri rya somo ry'urufunguzo rwacu tubona muri Yohana 16. tuzakunda kugaruka ko Yohana 16 umurongo w'indwi uravuga uti, ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira icyo kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwica ntazoza kuri mwembi, ariko ninagenda nzomubarungikira. Uyo niyaza azohinyuza abandi, azohinyuza ab'isi. Haleluya. abemeza iby'icyaha tubanze twemere ko turi abanyabyaha, n'ibyo kugororoka, kugororoka kwa Kristo. Haleluya. kuko nja kwa data, kandi namwe muzoba mutakimbona. Iby'amateka ku mwami w'isi yakiriwe kwiteka. Haleluya. umwami w'isi yakiriwe kwiteka. umwami w'isi ariwe Satani, wa wundi yagerageza Yesu maze akamunesha. uyu yakiriwe kwiteka. Kristo nawe ari ku ngoma kugira ngo abamwakira bose aduhe gucika abana b'Imana. nitwarangamiza Kristo tuzobona ubwiza bwa Kristo, maze ubu bwiza dufite tubumurikishiriza isi yose, nk'uko Yesu yabivuze muri Matayo 5, yuko tuzoba umunyu w'isi kandi tuzobona amatara y'isi. ngo ntabwo umuntu woyo cyane itara ngo aripfukishe ikidenga, ahubwo arishyira ku musozi rikaka. Haleluya. ntidukwiye kwinyegeza ko twamenye Kristo, dukwiye kuba ba Kristo ngo dutange umucyo, maze Kristo niyamara kubona ko twamwakiriye akaduha iyo mbaraga ya mpemu yera, azoduha n'ubushobozi noneho bwo gukurikira amategeko 10 y'Imana, na cyane cyane iby'isabato rya kane, kugira ngo kuko ari urugamba rwa nyuma rushingiye ko, maze aho tugenda hose bazobone ko twamenye na Kristo. icyo gihe Kristo azovuga ati, nabonye ubwoko bw'Imana bukwiye gucira urubanza hagati yanje na Kristo na Satani. Haleluya. icyo gihe rero Kristo ngo azohaguruka ku ntebe y'imbabazi avuga ati, harageze noneho ko njya kuronka abantu basubiye guhagarara mu kibanza cyanjye cya Adamu. noneho bakwiye kuza nkabashyikiriza amadosiye nanditse. Yesu yarayanditse, n'ubu ariko arandika, akeneye kuyashyikiriza we nanje ngo dususume turebe ubutabera bw'Imana ni ubugome bwa Satani. none tuvuge tuti, Satani akwiye kurimbuka. Haleluya. nibyo Yesu ntashobora kurimbura Satani tutamuhaye uburenganzira, kuko Satani yareze Imana ko ikoresha igitugu. natwe dukeneye kwemeza ko Imana idakoresha igitugu, n'amategeko yayo aryoshye atabera, maze twerekane urukundo rw'Imana, maze duhagarare mu kuri. maze Kristo nihaguruka ku ntebe y'imbabazi azavuga ati, nimuze abo data yateguriye ubwami kurema ku isi. Haleluya. icyo nicyo gihe Kristo rero yiteguye kuva mu ijuru akaza kuri ino si, agakora rwa rugendo rurerure, akarukora mu mwanya isase, maze akaza igihe ba bantu bemeye guhagarara Kristo bazoba bateguranyirijwe kwicwa, maze aze kubatabara. maze amaze kudutabara tuzokwerekeza mu nzira ijya mu bwambirana bwo mu ijuru. Haleluya. maze gerageza rero, umaze kwakira Kristo, ubwire mugenzi wawe ibyo byiza byo kuzobana na Kristo mu ijuru, kuzobana na Yesu ahantu heza, kuzobana na Yesu ahantu harabagirana, ahantu hari intebe za cyane, ahantu haryoshye, hari amatunda nk'ayandi Adamu yari afite, kuko iriya tongo ryo muri Edeni ngo ntabwo ryigeze ririmburwa n'umwuzure, ngo ahubwo mbere y'umwuzure ngo Imana yatumye ikiganza cyayo kirariterura kiraribika. ya migezi iracyarimo, ya matunda aracyarimo, ya mazahabu aracyarimo, bwa bwiza buracyarimo. buri wese ngo azoba afite inzu yiwe yanditse ku izina ryiwe. Haleluya. nutayishaka abandi bazoyinjiramo, ariko inzu yawe irahari. nasomye mu gitabo kimwe nyubiginingi ngira ngo hari mashini kirimo kivuga kiti, Yerusalemu ifite uburebure
bungana n'ubwaguke bungana n'ubujejuru ibirometero majana atandatu ngo icyo gisagara gishobora kwakira abantu bari hafi gato y'imiliyaride 2 n'igice, kandi buri wese azaba afitemo inzu yiwe yanditse ko n'izina ryiwe. Haleluya! icyo mukazokwinjira mu inzu yawe ngo izo bifite portemanto y'izahabu, aho ushobora kuzokwambara amakamba y'izahabu zo warambitse kubera ko kwije Kristo, ngo uzofite aho kuyamanika. ngo ikinejeje nuko atamudivantisi umunsi w'indwi n'umwe azinjira bwabwirana bwo mu ijuru adafite nibura umuntu umwe yakirije Kristo. ngo niwinjirayo nuko hazo hari undi muntu yinjiye kubera wewe. Haleluya! Injirayo hazo hari undi muntu yinjiye kubera wewe canke jewe. Ibi unabisanga mu gitabo cya Evenema ku gihamya cy'27. ntushobora kwinjira mu ijuru udafite undi muntu wije Kristo. birakenewe ko uzi bururi ukaja handi kugira ngo uronke umuntu winjiriza Kristo, nawe ushobore kuzoronka nibura ikamba y'izahabu uzokwerekana, maze ushobore kwinjira mu nzu yawe, ushobore kujya ku giti cy'ubugingo. ntabwo mu ijuru bwira, nta joro ribayo. Haleluya! kubw'ivyo amezi tuzoyaharura, iminsi tuzoyiharura, ariko ari bwama bimwe. nasomye aho batubwira ko amarangi y'amazu yacu n'amarangi y'imico azoguma ahindagurika uko umunsi urangiye. tuzobwirwa n'uko ukwezi guheze, ariko cya giti cy'ubugingo amatunda yari muri uku kwezi ahindutse akaza ayandi y'irindi rangi. Haleluya! kuko Bibiliya yanjye mbwira ngo buri kwezi icyo giti kizokwama cyama amatunda. musomye byahishwe Yohana, niba hari amatunda y'ubururu hazoza amatunda y'iroza. ukwezi kurangiye uvuga ati kwa mbere kurangiye, kwa kabiri kurangiye, kwa gatatu. niba wabona ya matunda ya mbere agarutse uzovuga ati umwaka uratangiye. Haleluya! reka rero dushimire Imana ko yateguye ibyiza tudashobora kuvuga muri kano kanya, ariko yifuza ko twobanayo na bagenzi bacu. aricyo gituma yarindirije umunsi w'imperuka kugira ngo na kano karere gashobore kuburirwa, habonekemo abazokwakira umwami n'umukiza. ndakwinginze ngo utange umwanya wawe w'amasengesho n'ivugabutumwa kugira ngo tubwire bagenzi bacu, twitange tutarebye imirimo dufite, tutarebye icyubahiro dufite, tutarebye ububasha dufite, kugira ngo dushobore kuronka abazokwakira umwami n'umukiza. maze Yesu niyaza uzovuga ati ndi hano na mushiki wacu Imana yampaye ngo tubaneyo nawe. Haleluya! kubw'ibyo rero Kristo ngo abamarayika bazokuzura ikirere cyose, iburasirazuba, iburengerazuba, maze tuzokumva amasone hirya, haruguru, hepfo, maze ngo Imana izotuma abamarayika begeranye abo bose abaso abanyanyagiye, maze dutumbagire tugende tuve muri ino simburagasani tuje kwibera mu ijuru imyaka 1000. maze dusuzuma y'amadosiye Imana yateguye. ndasabira umuntu wese ari hano, nanjye nisabira n'abanyumviriza bari hirya no hino n'abazotwumviza muri none, kugira ngo twese twakire mpemu yera, maze tuyobore kumenya urukundo rw'Imana, ubwiza bw'Imana, kugira ngo twitegure kuzojana na Kristo. nivyo tumaramare. niryo shengesho ndabasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. sinzi abifuza kuzokwakira Kristo, bifuza kumukorera no kumuha ubugingo bwiwe ngo abuyobore, yuko buhaguruka kugira ngo dufatanye umunezero. reka dusabe pasiteri ku bwabo bamaze kwitanga n'abandi bahagurutse, twese dushyire mu biganza by'Imana mu izina rya Yesu. abari hano imbere baha Imana icyubahiro, dupfukamye dusenga Imana. Amen. dusenga Imana. Amen. Data wa twese, Umwana na Mpwemu Yera, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. turagushimiye cyane Mwami Yesu Kristo, Amen. kubw'aba bakozi bawe bari kuri uyu musozi. Amen. izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. umaze gukoresha umukozi wawe nk'aho wari kwiyizira. Amen. none rero Mwami Yesu Kristo amaze kugabura ijambo ryawe, reka tubanze dutanga amashimwe yo gukenguruka Mwami. igihe yahaguruka ikirere kiri mu biganza byawe, imvura n'izuba biba ku itegeko ryawe. Amen. wahagaze ku kirere igihe cyatwereka yuko imvura igomba kugwa. Amen. ariko uriyerekanye nk'Imana kuko wari umugambi wawe. Amen. ntuhabwe icyubahiro. Amen. imvura
umaze kuyifatira mu biganza byawe. Amen. None ijambo ryawe rimaze kubibwa, rimaze kwera imbuto mwami. Amen. Nuhezagirwe mwami kuko uri Imana yacu ntuhabwe icyubahiro. Amen. Abakobwa bawe bumvise ijwi ryawe ryongorera mu mitima. Amen. Ubahaye gufata ingingo nyayo yo kugira ngo bakwiyegurire. Ubwo tumaze kubona ubwiza bwa Yerusalemu wagiye kudutegurira. Amen. Ubwo umaze kutwereka ubumuntu bwa mbere bwa Adamu uko bwari bumeze. None usubiye kudusubiza mu ibyizigiro biciye mu mukozi wawe yuko ibyo twanyazwe twiteguye kuzobisubizwa nitwakwizera ntuhabwe icyubahiro. Rero mwami Yesu Kristo kubw'aba bakobwa bawe nubahezagire mwami. Amen. Ubamare ubwoba mwami. Amen. Ubatsindishirize mwami. Amen. Ubatsindanishirize mwami. Amen. Maze mwami Yesu Kristo ubwo ugiye kuzohamagara amazina y'abakukoreye hamwe n'iyi korari n'uyu mukozi wawe. Mbere n'uyu mukozi wawe yaje ava mu bihugu bya kure. Mwami Yesu Kristo tumaze kubona ko abazokwinjira mu ijuru bose umwe wese azoba afite ikiremwa muntu yigaruriye yazanye kuri wewe. Ndinginze mu izina rya Yesu Kristo kubw'iyi korari guma ku rufatiro igizwe n'aba bamama n'abapapa batarashika muri iki kibanza n'aba bakozi bawe wareruye ukuye mu ntara za kure no mu bihugu bya kure. Twese mwami tuze twisangwe hari abahungu n'abakobwa twabwirije ubutumwa uzobukoze. Nuzirikanira ishengero ryo kuri uyu musozi wa Musagara mwami. Uriho umugisha. Kandi twongeye no gusaba umugisha ku bw'uyu musozi wa Rusansuma wa Musagara mwami. Iyi zone ya Gasibe komine Matana uyihezagire mwami. Mwami nivyaguhimbara uri Imana uri mu ijuru. Uzuduha ibihe byiza kandi byose tubiteze kuri wewe. Nuhabwe icyubahiro kubw'abagwayi bose uzubagirire neza ubakirisha ubuntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugakumbuzwa yasinzi